Fhethu hapa ho tsitsikana lune vhadzulapo vha vho to ḓibandutshedza na kha khunzikhunzi ya mulambo wa Jaskei. Arali hu na tshumelo ine vhadzulapo vha khou tou ilila nga maṱo matswuku ndi vhudzulo. Vhadzulapo vha ri vho no tou neta nga mafulufhedziso. Polelo e re kry-ang ka mehla e no ba gore ba re re tlilo le thotha batho ba Setšweta, especially ka mo Jokoskei. Mara ge ba tla mo ba rwala ba le ba ka kwa godimo. Maṅwe a mafulufhedziso o itwa vho Richard Rapasha vha kha ḓi tou vha ṅwana na Musikevha ndi vhanna miḓi. Honestly, it's hurtful because from 1994 I was here as a child. Today I'm 41 years, and then my parents and also my children, 5 years back, we were still living on the shack. Vho Rapasha na vhaṅwe vhana ngavho vho kombetshedzea u bva mikhukhuni ya vhabebi vhavho e vha ḓifhaṱela yavho. Vhaṅwe vhavho vho ita na u fhaṱa mikhukhu fhethu ho iledzwa u dzula vhathu sa fhasi ha ḓaraṱa dza muḓagasi. Likosini ka uri sometimes vhushiu if pula yana ne mikhukhu ya ri tshuka ka taba ya power. A re na choice re dutse a re na mo re tlo dula ona ka re dutse a re bereke mo a re batale di-rent re dutse free. Vha re na zwa nalani vhone vha khou vhiledzwa nga vhathu vhane vha ḓibandutshedza tsini na nnḓu dzavho nga nnḓa ha mulayo. It's also created the tensions within the community because I can't be paying bond for 1 million, and then on the other side I have a squalor that is devaluing my bond. Vha komishini ya pfanelo dza vhathu na vha ofisi ya mutsireledzi wa lushaka ndive vha themendela uri hu fhungudzwe izwo zwa u ḓibandutshedza nga nnḓa ha mulayo nga u fhaṱela vhadzulapo nnḓu dza muvhuso. There's a land owned by the city through our Joburg property company just outside Marlborough station. We're looking at collaborating with the private sector, people who own the Frankenwald piece of land that can yield about 30,000 houses. Mavharivhari a vhuaḓa kha thandela ya dzimiliyoni dza dzirannda ya u vusuludza vhupo ha Alex a khou sedzuluswa.